What we do here is go back. Inkingo twakiriye zingana n'ibihumbi 240 tuzakiriye muri gahunda isanzwe irimo umuryango w'abibumbye ufasha ibihugu bitandukanye kubona izi nkingo. Twakiriye inkingo za AstraZeneca ariko nari mugoroba turakira ibindi ibihumbi 2,960 bya Pfizer. Nkuko bigaragara twagenda twakira inkingo inshuro nyinshi uko umugambi nuko dukingira abanyarwanda bangana na miliyoni 7,800. Bivuze yuko rero urugendo ruratangiye rwo kwakira inkingo uko ziboneka muzi ko ibihugu byinshi bizishaka, ariko igihugu cyacu kirakora uko bishoboye cyose kugira ngo inkingo ziboneke tubashe gukingira abanyarwanda vuba, dusubire mu murimo, ibyaguma mu rugo tubivemo, ahubwo dusubire ku kazi. Kumva rero uko zajya ziboneka turatuza kuzakira kugira ngo turinde abanyarwanda. Ni bande bari bwakire bwa mbere izo nkingo? Abantu bakira izi nkingo bwa mbere ni abakozi bo kwa muganga ku nzego zose, guhera ku bajyanama b'ubuzima kugera ku muganga uri mu bitaro bya kaminuza. Abakozi batandukanye nabo badufasha mu gikorwa cyo kwirinda iyi ndwara. Abantu barwaye indwara zitandukanye cyane cyane mu bakuze barimo bafite hejuru y'imyaka 65 muri rusange, abo niho duheraho kugira ngo tubarinde kwandura COVID-19. Ni inkingo zizewe, mwabonye ko turi kumwe n'abahagarariye umuryango w'abibumbye wita ku buzima. Ni ikimenyetso ko izi nkingo zemewe zujuje ibisabwa byose, zizadufasha kurinda abantu kugira ngo bo kwandura bo kwanduza n'abandi. Kumva rero ari igisubizo kirambye tugiye kubona ubwo dutangiye iyi gahunda yo gukingira abanyarwanda. Hari abaturage bibaza bati ese bizakugeraho gute bakurikije ingano y'inkingo bimaze kwakira? Nababwira ko gahunda rwose irahari, abaturage batekane. Dufite gahunda yo kugira ngo buri munyarwanda ugomba gukingirwa azakingirwe bitarenze umwaka utaha mu kwezi kwa gatandatu. Niyo ntego dufite. Abaturage miliyoni 7,800 barengaho tugomba kubakingira kugeza icyo gihe. Ubwo rero buri wese atekane azi ko tuzamugeraho, tuzadukingira tubikoreye mu bigo nderabuzima n'ubundi bibegereye. Amakuru bazajya bayabona ku gihe. N'ubu abo tuzakingira guhera ku wa gatanu twatangiye kwegeranya urutonde rw'abo tugomba gukingira, bazahabwa ubutumwa. Turanasaba inzego z'ibanze zose guhera ku muyobozi w'akarere n'abamufasha bose kugira ngo mu karere kabo bakore akazi batangiye gukora muri iyi minsi ibiri ishize kugira ngo ibintu bizagende neza, kuko inkingo tumaze kwakira ubu guhera ejo ziratangira kujya mu bitaro no mu bigo nderabuzima kugira ngo ku wa gatanu tuzatangire gukingira mu gitondo, dukingira abantu twabwiye ko bagomba kuza, cyane cyane duhere kuri abo nari maze kubabwira. Ni abakozi bo kwa muganga, ni abakozi bafite indwara karande bamaranye igihe kandi banakuze. Noneho hari n'abandi dufatanya mu bikorwa byo gutuma twirinda twese COVID.
bafite nabo ibyago byo kwandura iyi ndwara. Abo bantu nibo tuza guheraho, kandi nk'uko nabivuze abantu birinda umuvundo buri wese azagerwaho. Umuntu yavuga ko nyuma y'iki cyiciro cyo kuwa gatatu izindi tunateganya ko tuzazakirana. Mu cyumweru gitaha gitangira turakirana none izindi nkingo zigeze kuri 500. Ni ukuvuga rero ko dufite gahunda buri kwezi turagenda tubona uko ziboneka, ko zizajya ziboneka niko tuzagenda twongera umubare w'abakingirwa kugira ngo buri wese uru rukingo ruzamugereho. mu bagomba gukingirwa, ndabivuga neza, mu bagomba gukingirwa kuko abantu bafite munsi y'imyaka 18 ntabwo ubu ngubu tubakingira, turakingira hejuru yabo ariko bafite n'ibindi avuze haruguru.